Bukan. Ya, kita telah memasuki kawasan Pak-Pak. Ya, daerah Pak-Pak. Jalannya berkelok-kelok, cantik sekali. Kelok jalan. Berhenti sejenak ya, karena istirahat dan melihat kendaraan Ustaz Fatullah agak sedikit oleng tadi karena mungkin kurang angin bannya atau kecapean. Biasa, Insya Allah luar biasa pemandangannya ya. Kita disuguhi pemandangan yang begitu indah. Di bawahnya ada hutan rumah-rumah ya, masjid satu itu. Masya Allah. Jadi karena kabut kurang begitu apa ya, فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر وكم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح